गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आपको दिखाऊंगी हमारे घर के व्यू। आज सुबह की 6 बज रहा है और मैं आपको हमारे गांव के व्यू दिखाऊंगी। आज मैं छोटा सा ब्लॉग आप बने रहिए मेरे चैनल पे। सियारि बांगमोन बेलायाव खाथिनि माराव थारा तब आसो सियारि बेलेके सियारि बांखाले सियारि माखौ बांखा नरकबो मर्निंग बासा खांके हाइन जातंगदि इनके मर्निंग वाट खाइना नांगौ फुङाव किसा मिसा इनके निजिनि साक सरिनि बांगै बेलाइके कम्फर्टेबल खाइना बागै इनके उमदागे सियारि ong tongman jarong kangke phanong phunrok nogor asugui te rokoi tongyo basak hilogo belake inke nijini sakni sori bagoi ni compatible khaina kangke monowat khaina namoda ngai sisi inke ang to khaina kha siari bangman ni hello bahai tongpai robo tini ni blog ki asuk besi ya simple no ke nok no upload nok tongnai nok no manna ke ang tini monowat ni blog ta yang kong kang ke sini parani iro kisah robot kaijak ke apa to sinya yang songi kita ke yang kong kang ke ageni kesampura tongmani ke yang ora PPP kata rok lagi ke yang ko yang tong mentah ageni kesam yang pura ra PPP nini ham jano nikha kuluku kesini parani ke yang kong ke yang songi robot tado ke ini ni blog na ke besi ya hai simple sa sini parani ke tini siaru beleki bangka ikon ele siari bang mani ba ke angkang ketong kisah morning wat khagira ning ke nong nong khar ke ke sini yang ni parani lama ta omong kang ke na jin rok nogi manai omong kal yak tui ong khar thang kang ke yang thang man ta yang sini bazar sat sini thang man ke yang du police sat thang man alama ta morning wat khaina nang rok bu khaidi ke phungayo khaiga nijini hodi fitness ni bangoi makhayo ke sorry mane nijini kaham to na ke mane morning wat khaina nang ta nogo asugui to ge no bu compatible ne no morning wat khaiti ang haike ke nog nogi manne ke tini blog asug bisia tini blog oron pairo ka ke nogo thangai ang thangni ja